have it, folks. The pride of African athletics, has shattered the records yet again. His achievement reminds us that with support from companies like Orange, anything is possible. Remember, you can now pay the easy way using your Orange money at your life. Mogala ga Mmenora o ntse o le busy fela. Ya phone ke go reta e tsa. Dumelang. Hello. Dumelang mma. Era. Ke sale ke le ka go leletsa maabane mogala o sa tsene. Ke jone maloma a go etheo. Maloma a go etheo. Emma. Dumelang. Nya re teng le teng ra. Emma ke teng motho ke a tsoga. Era nya go ra go ne re le go masimo. Re le ka go baakanyetsa temo jaanong hey pula ke elone gana go ema. Emma. Me ra itumelela kana ra tie go bola ka letsatsi le legolo. Modimo re gopotse a re skara lela ene re kwa re ngwaregela ruri go na le go itumela. Gone. Ya me gone le one tshwanetse go mo ema go se ikanyana gore fa chance ya gore ke kgone go baya teng. Nya la bua era. Emma me ke se ka go tseela nako. Re eletsa go ta go lona. Go kopana le lona re kopantswe ke bana ne o le theo. Bana? Emma. Re eletsa go ta go na la mo go a re batang go atisa go lona. Mabapi le bone bana. Herra. Emma. Re ba lapa lora pelwente. Re kopa go kopana le batsadi ka Saterdag kana ka Mathatso fa go kgonagalang teng. Me fa go sa kgonagalang teng re ka kopa gore le re beela letsatsi le lengwe gore me ntse le gona ka Mathatso gore le tere kgona go kopana le nna ka gore ke dira ka batho ba ba berekang ba ba sa kgoneng go taga gare ga beke ke ka leboga thata. Era nya a utlwala ke tla mpehela ke re ke tla bolelela batsadi ke tla boela go wena mo malatsing a mabedi a mararo. Emma ke a leboga kwana go kaela ka bokutshwanyane a ne ke wa anela. Hello mma. Era A wa nkuto. Era nya ke a go utlwa bona ke tla bua le bagolo ka kwano go siame. Hey, o itse go hamshimana ka ngwana ga itsedi ka o tala bonyalo. Ha ke a go le go batta go ranyalo. Ya no dio dia teng re mo butumelo yo go. So se monnase. Ke a leboga thata ke leboga modimo. Dumela mamoruti. Ke tsile hano go le itsise mafoko a motogolo wa metheo. Ke eletsa le nne gaufi mamoruti. Emma. Batsadi ba mosetsana yo ga theo ba tswa ko Paje me ba nna kwa Kgoroso. Ena mosetsana o goletse kwa Kgoroso me mo ga go molato. Theo ta romela madi a sa palango. O dirisa Orange money le ene. Ya re boloka Orange money. A moruti a dumele o ta tsoga go siame ke a leboga. Girl, you're pushing way too hard. Who are you trying to impress? No, it's not that. I just need to clear my head. Hey, Malome John Salabu ale Auntie Nora and nothing. It's been a week now. Juanja tota. Don't worry, my friend. Dilo tse di tsamagela jana neo. Bona, silence doesn't mean rejection. You're always the voice of reason. Thank you, Tsala. Welcome. Hey, ke mama. Hey, Mara. Hello, mama. Am I getting? Oh, all right. I'll come. King Hatwing. They want to see me urgently. You'll be fine, Salam. Just remember, you've got this. All right. Dumelang uncle. Ba reng ka go ba re meeting ke leng. Ba dumetse. Ke te pele stone. Dipotso tsa go di a reng di nna di ntse na kwela ngwa fela. Nya. Na o tshogile bona. Nya uncle a ke a tshoga. Go gore hela ke batla go itse. Hey,
yone iteela ko godimo pelo a me ankele. ke buile le Nora a rota a bua le bagolo a ba boela ko go nna ke kopile gore ba dire mo nako e khutshwane ka gore nako e tšhaile Okay. o se ka tshwenyega monna Er. tiro e ke yame ke e tshwere ke ta e tsweledisa sente le bora ngwanago bothe ba ba ko gae ba tshwanetse go ta meeting kwa gabone mamoruti a re moruti wa lwala mokwata ga ka ke a palama dibase bua le ntsala o kago a ba tisa ka khombi ya gagwe wena o ta romela madi a petrolo ka Orange Money a re ke yone ba e dirisang thata ko gae ka go mothofo go tsaya madi mo sekosmoksu Hey, malome. Gone me ha o lebile ditshenyegelo tse tsotlhe tse tsa dipaakanyo tsa lenyalo. Di a go tlhoka bo bokae? monawe ke ya gore gatso o talela thata ka madi ano kana tiro ke gona e simologang dilo di dintsi tse di tshwanetseng go dirwa re tshwanetse go ya ko gora modise ba tshwanetse gore buisetsa phetogo le bone ga ba ta mo go rona dilo tse fa ba di dirwa ka madi batho ga ba tsana go tsamaya ka tana mme batho ba tsileng gore na ba buisa phetogo re tshwanetse go ba siela metsinyana Hai, malome. A me mesepele kana ya thokagala. Ka re dilo tse dingwe ke re sa di dirigela ka mogala kana ra tshwara meeting hela ka maranyane. Kana dilo tse dingwe tota technology di dirile motho. Re ka subscribe la bua le nna hela ka Orange Money. A go re bua sengwe le sengwe la re ka bua di awa. nnyaa monna mogala re ka letsa jaaka o bona ke ne ke leditse Nora jaana go tswa foo re tshwanetse go kopana ra bua matho a phagale baganye na ga wa ipaakanya tota monna ga o bua dilo le dintsi jaana tseo tsa thekenoloji ke tsa lona bašwa tsamaiso ya Setswana re tshwanetse go e sala morago ga gona di-shortcut tseo di buang tseo Yes. Bachelor party planning is in full swing, bra. Hey, we're taking this out of town. O tshwanetse wa batla visa ya weekend yo tla. Yeah. Sounds great, man. Oh, good boss man. What's up with you? You look like you lost a bet. Hey, mfethu. Family ya gane o le tiaka. So, bankele ba isitse mahokoda but ha ise ba buisepe. Like nothing. Hey, na ke simolola wa ra mona ise. Some families like to keep things dramatic. Culture at them, but I would like to 2 minutes. It's all part of the process. Focus. Bachelor party fun. Hello, baby. Hi, love. O okay? Ba reng batsadi? They'll start the negotiations, but they asked if I'm sure about you. Okay. E boring. Of course I am. Okay, good. O kgonne go casha madi ale from the wedding savings now. Really? Tell wedding savings during this conversation? Ish. Bona, the thing is ke thoka go tshella ba ba tswang ga e phethe gore ba te GC. Oh, okay. Bukahe. Hey fam, it's your girl Nil Mudise back with another episode of Max Up Life, your go-to vlog for living your best stress-free life. Today we're talking about something close to my heart, financial management. And no, it's not as scary as it sounds. Whether you're planning for a wedding, like me, a big family celebration, or even just trying to get through the month comfortably, managing your money is key. So grab a notebook, grab your coffee, and let's chat. Plan. So santlahela plan. Pele ga o ka akanya go dirisa lehae le thebe, map out what you need. The trick is balance. Start with the essentials. Budget for your event. How much are you willing to spend? Everyday expenses, dijo, rent, fuel, the basics. Then savings. Yes, I said savings. O tshwanetse o nne le sengwenyana se se go tshegetsang for life surprises, Orange Money is your friend. Jaanong a re bua ka Orange Money. If you're not using it,
you're missing out. It's helped me so much during this crazy time. Let me break it down for you. Ease of transfers. When Theo's uncles needed money for the transportations for the negotiations, Orange Money was a lifesaver. No long queues, no drama, just a quick transfer. Payments made easy. I use Orange Money Duela Easy to pay with my phone. No card, no cash. I use it as both a customer and a merchant in our business. Bill payments. You can pay for utilities, groceries, and even school fees all in one go. Oh, and don't sleep on Instakol. That loan service on Orange Money, it's been great for emergencies. Just remember, a loan isn't free money. It's a tool. Use it wisely. Okay, I want to hear from you. How do you budget for big events? Have you ever used Orange Money or Instakole? And when? What's your biggest money saving hack? Drop your tips in the comments or send me a voice note. I'll feature the best ones in the next episode. Until next time, stay smart, stay focused, and stay fabulous. Bye for now.